riwayat kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat di Sabah tempat muno caritra nasi doane di mosiatan lam jet saat tuangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Ulun jak sedot awak teraya nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa hudip di poma dan di ayah lun jak tungupah lun bibu gada kanasib gedanyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar. Ba Allah gedanyo sabar bek putuh asa cobaan Allah ya Allah sabar ngon tabah dudo bahagia dalam doa kali ba Allah musibah beletro dekat Aceh beaman belero darah seramo Mekah bukong agama seramo Mekah bukong agama. Mantong hudip mepat alamat ulun jak sedot awak teraya nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa